Amakademi 5 ya mbere hagendewe ku musanzu abakinnyi bayavuyemo batanze mu iterambere ry'umupira w'isi ya none. Ku mwanya wa 5 tuhasanga iyo bita Clairefontaine, ni akademi yo mu Bufaransa. Iyi akademi iyo ugiye kuyivuga uhita wumva nka Kylian Mbappe, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi ndetse n'abandi uruhumbirajana. Iyi akademi yagize uruhare mu kuzamura impano nyinshi mu gihugu cy'Ubufaransa, ikaba yaranatanze umusanzu mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa cyaregukanye igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2018. Ugiye ku mwanya wa 4 hasanga akademi ya Manchester United, The Cliff and Carrington. Iyi akademi yasohoye abakinnyi harimo nka David Beckham, Ryan Giggs, harimo ndetse na Gary Neville, Marcus Rashford ndetse n'abandi uruhumbirajana. Iyi ngiyi yagize uruhare mu musaruro w'ikipe y'igihugu y'Abongereza ndetse n'amakipe yo mu Bwongereza cyane cyane iyi Manchester United. Akademi ya 3 ni iya Sporting CP Academy. Iyi yakujije Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Bruno Fernandes, Ricardo Carascioli n'abandi benshi. Iyi akademi ugiye kuyivuga umenya ko yihariye gusohora ba Semababa cyangwa se abawinga ndetse na ba rutahizamu bacanye batse ku maso. Ku mwanya wa 2 tuhasanga Ajax de Toxtmost. Iyi niyo mu Buholandi, ni akademi y'ikipe ya Ajax Amsterdam. Iyi yasohoye John Cruyff, Dennis Beckham, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong ndetse n'abandi benshi cyane. Iyi akademi izwiho kwigisha abana amatekinike ndetse n'amaskili ya football igezweho. Ku mwanya wa mbere wowe urumva ari iyihe se nyaboneka ko nzi gukurikirana umupira? Ariko ku mwanya wa mbere tuhasanga akademi ya FC Barcelona, La Masia. Iyi ukivuga mu mutwe uhita ugomba guhita utekereza igihangange Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué ndetse n'abandi uruhumbirajana. Iyi akademi izwiho gusohora ba superstars mu myaka itandukanye, dore ko n'ubu ngubu ifite abastar bakiri abana harimo Lamine Yamal na Zalawi Ebana, hakazo bita ku Barsi, Alejandro Balde ndetse n'abandi benshi. None se haba hari akademi twibagiwe? Reka duhure muri comment kandi wibuke gukora like, share ndetse na subscribe.